Shalom Yatere. Este mene asimile est tuleb hold kanda und sise mene yahedus. Sere nada la Torah peatuk vaera ragib kimnest Egyptus e nurtlus est. Mile yumal satis cest Egyptlaset oyastasid jute. Judi targad selgit avad et sina Egyptus on ka metafor inimese sise mistele nurkustele ja pirangutele. Suna Egyptus hebreakeles on sina Mitzrayim. Setule neb sinast meitzarim pirangud. Iga yks kimnest nurtlus est symboliserib suda kuriuse ja jagmene nurkuse vastu. Nurtlus number yks mut ist niluse verex. Vesi symboliserib jahedust ja yks kriksust. Verjaga so just ja enthusiasmi. Ja sin on sinum inimestele. Esti meneasi, ene kuisidida, oma nurkestega on vaja tugevdada, oma head polt. Te gusit, mida juba ted, ara te kulmalt ja yks kikselt, vaid te soja emozioni ja entusiasmiga. Mistovad rõmu. Sovin kõigile soja ja tervislikku talve. Shabbat shalom.